treba možda malo iskoriste adut 2 i to. A pravo da vam kažem, ja lično ne bih volio da budem u toj ulozi. Da neko da me iskoristi kad mu treba i ajde. Što je rješenje? Zato što je igrao nekad lopte neku ili ovako. Što je rješenje? A rješenje je dati tim ljudima šansu da i oni nešto kažu, da se ih se nešto pita, da imaju neku vlast, da mogu nešto da odlučuju, a ne ovako. Svi su manje više inkognito i svi se ponašaju ko nas dvojica. Da ako može da se sklonim, da se sakrije, da me ne vide i gotovo. Ne eksponira se niko od tih ljudi. To je, nažalost, najveća nesreća. Jer ih jednostavno niko ne sluša. Odmah kažu unitaristi, to je sve prošlo. Ja prelijepimo nešto. Maja, odmah si nogiran, što kažu. Upravo su takvi ljudi integrativni faktor bi mogao biti u To je Bosni i jedini Hercegovini. ti koji još mogu da povežu neke stvari. Uz fudbal, koji ja smatram da je, što se tiče te integrativnosti, najjači. Na svim ovim našim bivšim prostorima. Čitav vam je život vezan praktično za fudbalski klub Željezničar. Je li ove godine Željo slavi 90 godina postojanja? Vidim da su izbačeni retro dresovi 72. nečuvene šampionske generacije. Vi niste igrali u njoj jer ste prije toga otišli u Strasbourg iz Želje. Tada ste rekli, to je bilo vrijeme kada se moglo otići u inostranstvo tek sa 28 godina. Ste kazali da se tada moglo fino zaraditi kada se ode u inostranstvo, ali to je neuporedivo sa ovim što je danas. A isto tako ima vaša izjava da će fudbal sam sebi doći glave upravo zbog novca. Pa evo vidite i sami da već sad polako počinje da se stvari rješavaju na taj način. Novca je nestalo. Nema više dovoljno novca da bi kupio novac, jer sad novac kupuje novac. Oni koji imaju novac, oni kupuju novac, oni kupuju gotove stvari. Recimo ove arapske zemlje, ljudi gdje su enormno bogati, oni kupuju tradiciju. Kupujući engleski tim, vi kupujete i godinu nastanka i publiku i tim i stadion i sve, i tradiciju i sve. Još dobijete svjetsko prvenstvo. Pa, sigurno. To je malo već postalo skuplje, to već teže ide. Mada vidim da ima mali neki napredak, da ovi koji imaju puno para, da već počinju da misle jedni o drugim. Što se tiče igrača, recimo. Ti transferi su lakši. Ako nekom odgovara, on lakše dođe do njega, plati pa dobije. A to je već da bi se zadržao interes publike. Zašto ne bi Manchester United uzeo igrača iz Manchester City, ako im odgovara, ako bi napunili stadion još više i bilo bi interesantno za sviju. Kao što City uzme iz Uniteda. Pa to kažem. Mislim na Teveza I konkretno. ti transferi su sad malo, to je transparentnije, postalo korektnije i brže se dešava i često puta i vidite neke igrače pa se pitate otkud on ovdje. A to se desi u nekom kratkom prilaznom roku jer interesi klubova su takvi i to će vjerojatno biti na neki način sljedeći korak. Kada smo govorili o 90 godina Želje, prije 25 godina je bila ona čuvena utakmica i zapravo ne postoji više niti jedna priča o Želji u zadnjih 25 godina koja ne pomene taj čuveni videoton i tog Čuhaje i taj 88. minut. Bar imamo rezervno ime, ako ne može Želja, može videoton, nema veze. Kada smo razgovarali nedavno, ja sam vam predložio da ove godine odigra se revijalna utakmica protiv videotona pa da im se natrpa jedno 6-7 komada onako iz osvete čiste. Pa zašto nešto? Jeste li ikad prebolili tu utakmicu? Pa evo, sjedim s vama, znači ipak sam ostao živ. Nisam zdrav, ali sam živ. Nakon Želje odlazite naravno Naravno nije, ali dobro odlazim. Odlazite na višu poziciju za selektora reprezentacije Jugoslavije. Tu ste ostali, znamo onu 90-tu, Italije i sve ono što je bilo na svjetskom prvenstvu. Sada ću citirati jednu vašu izjavu koju ste također nedavno dali. Kad navečer legnem u postelju, ponekad kad ne mogu da spavam, razmišljam o dvije stvari. Šta me bi da 2 puta odbijem ponudu Real Madrida za trenera
I što se moglo dogoditi na svjetskom prvenstvu u Italiji 90. odnosno nakon njega da smo prošli Argentinu? I onda ste kazali, možda sam optimist, ali u svojoj osobnoj iluziji pitam se šta bi to značilo državi. Možda ne bi bilo rata da smo postali prvaci svijeta. Kad trezveno razmislim, nekako ne mogu vjerovati da bismo baš postigli takav učinak, no ponekad jednostavno sanjate o nečemu što se moglo dogoditi. To je ono što kopka, što ljudi često pitaju, bi li bilo to da bi bilo to. Jer onda bi fudbal dobio na važnosti, ja mislim, i to bi bilo čudo. Jer ima ovo što Halid pjeva, čuda da se desi, ali teško, Boga mi, u to doba. Možda, ne znam šta bi se desilo, ali kamo sreće da je fudbal mogao da pomiri. A Real? Te narodne. A Real je druga priča. Real je bilo preveliko. Čak ste izjavili, velika su to imena, veliki su igrači, veliki je to novac. Treba se pitati čovjek, mislim, intimno, sam za sebe šta ću tamo. Ili da budeš, ono što kažu, prepotentan pa misliš da je tebi mjesto tamo, pa se pitaš onda šta ću. Kad dođeš tamo, onda se pitaš šta ću sad. S takvim igračima, jer onda zna se pravo, traži se uspjeh, nema tu nazad više, nema bježanja. I onda ste izabrali Šturma? Nisam ja njih, već oni mene. Ali to vam je bilo po mjeri, rekao bih. Pa dobro, došao sam u jednu sredinu koja je ovo što sam izjavio zadnji put, gdje sam mogao da mirno radim, da klub startuju praktično od početka, u dobrim uslovima, bez nekih velikih problema, ni što se tiče igrača, ni što se tiče plaćanja, ničega. Veliki izazov za svakog trenera da ima odriješene ruke i da radi, da ima dobre uslove za rad. Sad recimo ima idealne, ima i sportski centar za trening koji je izuzetno lijep. To bi neko trebao da pogleda i Saveza i od ovi naši da vide šta to znači, jer se stalno priča o Barceloni i njenom tom centru za te mlade igrače. To bi trebalo vidjeti. Treba učiti od drugih, treba pogledati. Dobro, vi ste jedan od začetnika bili centra koji je napravio poslije Partizan. Jedan od idejnih u vrijeme kada ste trenirali Partizan prije rata. Evo, napravili ste Šturm. Ali je ovo zanimljivo oko Šturma što kažete, krenuli smo ni od čega. Dakle, uklapa se u ovu priču sa početka. A to je jedan mali ambiciozni klub koji želi... Naljuče se Austrijanca, kažem. Oni ipak koji ima trening centar. I oni imaju 100 godina već slavili. Znači, nije to klub bez veze. Pa naravno. Klub koji igra u Ligu prvaka ne može biti bez veze. Kad bi ja sad to rekao, ne bi valjalo, mislim. Ne bi bilo korektno. A sad da se vratimo samo na onu priču sa početka. Nisam siguran da su vas ljudi do kraja shvatili. Nisam ni ja, moram priznati. Pa da vidim šta je, da čujem u stvari. Ima li tu neke iskre? Pa ne mogu ja sad okrenuti to što sam rekao, to sam rekao i gotovo, ali to je bilo u hipu, što kažu. A fudbal je ljubav. Je li ostalo u hipu? Grbavica je posebno. To mislim, da ne govorim o Grbavici. O Grbavici treba malo povesti više računa političari. Jer Grbavica i stadion i čitav taj kraj dole, što kažu 4. rejon je bio. To je na neki način barometar za političare, za sve. Tako bi trebalo da ga vide. Jer kako se ponaša Grbavica i narod koji žive, i Novo Sarajevo, i radionica željeznička i to je pokazatelj nekih raspoloženja ljudi koji bi vrlo dobro došao svim ovima koji vole i pretenduju da se bave politikom. Gospodine Osim, pokušavate kazati da, doduše malo... Grbavica ima daleko veću važnost nego što to ljudi misle. Da bi vi, recimo, budući da je Amar, vaš sin, trener Želje, da bi vi možda sebe vidjeli na mjestu nekog tamo direktora. Da je Amar bude savjetnik. Ne, Amar ostaje trener, pa pretpostavlja da ste zadovoljni sa onim što on radi. A da bi vi išli u tu neku... A šta bi bilo ako bi rekao da nisam? Niste zadovoljni? Kad bi rekao nisam. Pa ne znam. To morate s Amarom raščistiti. Pa ja s njim često pričam. Stvari ne bi ulazio u to. Ja se i ne miješam i njemu puno posao. Nemam te pretenzije. Dobro, zavisi kako će Amar sad naredna 3-4 kola, hoće li imati rezultate ako ne bude imao. Slijedi mu smjena, mijenja ga Osim senior. Šalim se, naravno, ne želim da ulazim u to, ali zaista mi je